عليك صلى الله محمد صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وادى والآل والأصحاب من قد وادى صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وادى والآل والأصحاب من قد وادى Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi yang bijak lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Bukan sebab subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut lantaran korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim banyak sengsara akibat korupsi, sekolah jadi mahal akibat korupsi, rumah sakit antri akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi.
wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada kasihan merajalela akibat korupsi preman di mana-mana akibat korupsi rakyat diadu domba akibat korupsi ayo kita bangkit membasmi korupsi Sholli wa sallim daiman ala Muhammad Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada miskin makin miskin akibat korupsi bangkrut makin bangkrut akibat korupsi rusak makin rusak akibat korupsi ayo kita bangkit membasmi korupsi Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man qad wada